Mwabaze gweri izuba wabare kutwegitaho na TV West sibire kurunji ni mutabarise yo mbere mbetari mwe nemwe yiwasibamu kandi izoberi 2025 byo kwezi uko 12 umwaka 2025 mwabare kwihangana umwaka tiyo tushoto kampora mpora bro twasigaza bice tukarara twaguhendera so it's officially mid month Chimasa ngubundi kwako yecho yo plan ngiro kuri mu kwezi ku 12 adotandike kureba abantu binje no cira kushanga ubundi ojuti obieriza babyinshi konkacha cyo ngo maybe you break down your month in quarters urebe cyo kwasa kwa nokora biro mushanje bikubanza ni kora chi Sunday akashatu like that kituyambe umyangalire ya Uganda tiyo twirira ubwire bukuru munonga ubwire bukutera karuru okurujera ahaku ishamateka eri kugezaho okwerugumiza muneshobora ngabanyegana nibyo kwebakagisha okwetonera abebembezi ababo nabo ico tuntuza umbwiro bwo ahitugambere bi campaign zikwise zigenda umisho kutanira kimwe abaryabo abesimbere hantebe iyo bamukuru wihanga nangwana nabo abarikwenda kujwekera abantu babana nibyanga byabo umwishengero ebyo nabe kwise nibigenda umumisho turebe ibintu bitayamwe bimwe kwise nibigambwa bande nibohereza nibigambe bigumire nangwa n'imyafu nebere yarabamu konka specifically umubeze gwerizoba ntwenda kureba tukuta focus ahachanga chitu echabwejo muri district ya Bwejo in fact nyima hwaho umwemezi uhankareba yarabayo ari kusherura ubururu umucange ico twenda kureba icange ico abakutijwekera abatijwekire okucemera kwanjijwekerwa kandi mubeze gwerizoba na Taisa the honorable member of parliament okuruga muri Bwejo the honorable Francis Mujiche mbe narebera akapapura kakorabamu karukoreka ba parliamentarians zo kumbirira muteyisa nareba abandi bakugira ngo abandi barugamba abandi nibagamba but all the same abantu bandi bende ubuhereza nakwakira honorable Osibirota numero nongo ndekana sa program nabaryo ko bakutureba nashemera munonga kwija kuba program eji mbiri mazira hakire Bueno kwija kwanja n'ikirungi kandi nshimwe ko bandi yankaga tukaganira n'abantu bari kutureba abantu bakamenya biriyo witu alright babare munonga na nohiri muyo n'umugirira hi nohire ahagwite kirahare abako tukakwasi ibyo kujya mu njoro shukuru nohire no jubaraje warawazi kwasa tinde cyo ware kukweza konkati yo nturundana umwe no batera nente zo kujya kubaga amwe bakubasa nagora mwenda musya abandi na mana saving anabika kunkamwerwa byona nyowe ahabwanje nohe wagishikamu n'amagara marungi oyina masiko urkumanga abana twarwa mucyo baza kuhumurika akwata kubyuka maraho nohire is not just a celebration yo kutandika direct ekawa no kwizya ukamanya ngo okunokuza no kuzarwa kwa mukama witi Yesu Kristo kunga kuchahwa wazarwata nawe umwaka wa gutandukota waza omusiya kandi ogugwe uguhendirota ibi wabirupanje ko umwaka ugo bihereze nojaguza kongerera akuzaguza ikiro cyukuru cy'amazarwa nonje nozaguza aho kubasa kurukora umwaka otakabikoze nuriyeho kace norinda kutanduka umwaka buronje abantu abesimbira abo MP bende baraba mu bintu cyakavuze cyubuzo ubwiro campaign trails zanyu how busy are you mutunga makiri ko kuhumura ho bitu wewe munonga turi busy extremely konkano kuhumura nchukuru mu mwazi mpuriye nanye narohamu mwe nizobe nasi mpumwire asi mpumwire abo kuba tokorekero ni hangwe kakora ihangwe na pato mpango yekiro ombere nagwe nugura nichukuru kugira ngo ombere nagwe oguhema kire ko restinga ahamero yo ni turukora obaneje yite ya politics obaneje yanyu mukora okwehema kire ko kumara nichukuru mbwenu tuyo ntukora samani konga ntosigira makire nawana kwa program nosiga mubwire ukumara kwera ko akwasa kugenda misho reka tanitiro nkarugongo honorable okwiseno runda ekisanja echa necha kashatu ingani yes kashatu kandi
ukorwa no evaluating kwihano ija needs zabe ziri umuri buhwejo. Some of these needs nati zikiriyo enguto ukushanga zitakabira mutindo gwakubire ngwetengwa enshonga z'amajani enshonga nyingi munonga z'abanyabuhwejo bari kucira ku raisinga even to the president izinarebere bamugambira enshonga ezo obasize ko zikwingana ki obari munonga enshonga za buhwejo baza kuzetegereza nkibana cyena ngo uzito mu context buhwejo ya hati nehite yanyu mwabazi no yanyu mwazi nehite yijo because buhwejo nyuwe nkuza kwetegereza ngashanga iri kubi munonga yo kutambura aha speed nche waje comparinga nagandi mashaza gankore buhwejo je kureba umyaka mice imyaka itakorenga 10 ihindukire munonga ahubwo kuba buhwejo aho kugira ngo ikabere kubi hatari amashanyarazi hatari yo nguto intambure ryejo embere ryejo omuntu bano wabera tunge sente mu buhwejo aforkaye urukwebasa ayine sente washoma aforka buhwejo hasigaramo babiri bine capacity nche yo kubasa kugitungura wazo myanya yetorire buhweje nyingi and I'm sorry to talk about some of these names wazo umyanya ejo niba kugira ngo aha kazo inyira yo yabagambi wibanda binaka kwate na buhweje waza kazo niba kugira ngo na sasa bakaforka buhweje ukijoga zakashare bakujya uwabarikira manero C5 wambara district JB tumusime umunendereye buhwejo nsika kuyarigireho hazaho honorable Dastabara bakarga shikamba buhwejo wargo hagireho korragire barga kibimba buhwejo so all these were abantu abarigire buhwejo bakazumyanye twetorire bakaba abantu bamani tubakirwanya buhwejo nkate n'abantu bamano because bakaza kuronda imyanya yabire runungi yo kuturamo yo kurisizamu yo kora memero yabo so buhwejo ahitwagire kugira ngo tushitame itwe twashtama honorable engineer Karisa Koyichenga Rukundo Rugero Asimwe Juvenali the list is wrong twaje umwanya wo gucinarije gutungura twena twaguma nturugamu sitagumeremu tukombekamu tukebembera tukaranga umwanya wo twagukora konkani tugwekorera aho gukora umwe tukutura abinyi twagumamu twazombwembezi umbwire buce hata hino kugambira buheje twashangire eyine amarwarira abergonka buri gite ya Butare hamwe na Ansika Health Center 4 hata hino kugambira iyi namarwarira ko kurenga 15 functional yes Ansika Health Center 4 kama zenga mbaro wanje konka Karungu Mushasha Bisia Cheyare Buoga you know ubwo two twatire mugonga rwanya amabare nanka engaju Kiyanja Bahanga Rushambya Nyakashaka amarwarago agabengarga amarwara abiri yes umihanga ryo natushimanya unozo mu Health Center 3 ushanga harimo services tarmo ushanga hari essential drugs zone but we are talking about now muno basakushikumirwa rero bakugire ngo urwireki umbazo no gutugurumu ninga atukuraguriraho iro kugenda umwirwa rerinde at least you get that first aid and I'm not saying that's the best we should have as a country but I'm saying yesterday was different from today Echakabiri icho naheze chamarwara ninza secondary schools ito tukashanga buhweje in secondary schools ibiri Nyakitoko hamwe na Butare hatongwire buce noza buhwejo bakugambira St Anthony Chankanda ndibare mahari nsika ubukose butarekiroho
Karungu Seed School, St. Victor Katara, Upland Buhunga, St. Matthew Bisia, hati na yini wa Seed School, okuno wanje kunga, kura handi na hari conscience dijo. So, buhweju nkashanga nyondo kuyija, hakabana tanawasha tumfasure, P7 yona, tanawasha. Dina tanakwiriza abante berabo. Emfarasi, ebafu, nano kubaha amasiko, kubatera umuhimbo, turugira umubana 5 na 3, atuyumbane nko. Okufurika kw'abanyabuhweju, kandi adahiri yabuhweju. Nabwo cyabana babirembeye basa. Abazira bakwiye basa, kubarije mu buhweju, cyama isa nkatu buhweju, abazira basigana batakwiye basa bingi. So amashomero gafu. Tumukasagaye mekimwe basigara mwenga. Standard yaza hansi. Hata amashomero ga buhweju turwande munonga garika kuba kurungi abo intervention zito. Buhweju tugambirire buhwejeji, twajigambira naho heri ya buhweju. Nitwenda MP mu runyika John Kazoro akashari. Nitwenda nkasaru cyarikijwe washemu. Nitwenda MP mu runyi nko wigara amanyamushega. Kongato nito tkozo mu ruhango munonga, ruhumti aranka kashari yavuze ati ntwera nkamwisho wa buhweju. And that goes nano kwelevating abuhweju kujita higuru kuja mwibikama nisyo to kubasa kwanoga mu parliament otunda districts mukaga zo kitwakora mu umurinkore utakagambira ubuhweju ishat utakagambira ubuhweju because we have positioned it buhweju je kureba nyo twija ekera district eketarna district kweza kwa district yagmere district emwe constituency emwe amagombora kagaga garamachi tukagiha amagomborana hata n'amagombora 10 na town council zishot nemiruka yiyongera n'ubuhereza bwayiyongeramo we were just 4 sub counties ubiro twamare mu university twe mu ruheje umwana wabire umushwabira mu university agati ne buhweje inshwerwa yo natungire chance narigire ubuzima tingarakayo njani ncho na chere kushwerwa nyowe amini kushwera because kushwera shati we nembere ni ijabiri yaho twayibanza kora heje yahindukamo hata babiri bahungire buhweje utakwenda kushwerwa yo batanje garukana buhweje nubashanga besimbire bakorona nente zo wa MP kunkaburu bakabaje mu habi now ekizu cyabanta bakwija buhweje bamaziro wire buringo batari hata gihistory nani ngamba kujimanya nabana comparing buhweju na Mbarasite buhweju na Kampala road twongashi ororuguto katacha rwa Kampala ayibwa ito buhweju ntumanya ngo imyaka 5 hwire egombora ya buhunga ibiritine nguto nunji kitaka jizunye nayo neto now hati iwe ukuko mazimya ku 20 tizire uteka ngo tine mpindukeroho konka mbani nkoreka ngo amashanyarazi garigere kibariya mpaka buhunga gargo mugomborina gazo mugombori 19 ngwe nguto hati nerawo mu rubuhunga erga bukoto erumushasha erichenjogera erkankara garika karungu no twatkineze takahwire but iwo ko twireyo you are able to realize nguhine mpinduke kozereki ebiro honorable nanyenda kubuza okumarakire oku imwabebembezi babuhweje umuje no mukwatanisa na government okugira ngo muhikubuhereza no tekateka ngo government ebahwere changu the government in itself okuhurukiriza nshonga za buhwezo ninga noreba no mwerwana si twasa kwirwana akwa twasa tingo basa kora amashanyarazi ngamwijije tingo basa kugura ibyuma by'ingutu tingo basa kukora hari network ngo umuntu nyenga so government buhweju omyaki 10 ebindi kugamba byona projects za government wano rigo mukono to kwagura kuguru so government nene yetaga member wa parliament ninga bebembezi abakugamba government ekahurra abatakucetegereza nturaba kujya ngo waronda aba movement kurga higuru mpaka hansi ngwejo ne chain yentunguka mbeza ho bantarzi hazo ho kwasize hazo ho na robiraro buhweju eje ndi kugambaho
ebe bino kugamba byona biri ombwire butubire twekwatiremu so barke bayi bari aba movement ahubwenshi ebingi bikozerwe hati ekya kabiri nozo mu constituencies nyingi bakugira ngo ba members ba parliament bishatomwe mu Uganda yona bakasinga primary za NRM umwako guturumu uyebuza kwenda hakora ikibina ahubwenshi abantu baburijo ni betombutira ba MPs bishatomwe ngo tubabakorire kandi hakora movement kabi bari aba movement ahubwenshi abantu nibetonguta ngo tubakozire uzo no mbyange bitwetorire ubyo twongashi engute zabuhejuka mute imwe yicero akorgamu was comparing na nengute zabuheju county west ihariyo kandi to nijo wa MP nijo wa NRM ezakorene zihitezi rero joti no shota kugira ngo government ne ya NRM so ne korangana barere mbonga wabumwishe harukubi wa honarebo ondijo kuriya tinganaga amazina rizoba ndo batanga n'abadi campaign nk'abo kwataka wa hono ndijo kuriya ngo harukurungi deba nkengu tuzakora nsisi twabire turaganisigo muri nkoromo cyaciro mu parliament twameswa ngati concentration ne affecting ngo tonyizomo uruguto rwabwiza bwera kuzabuhejo uruguto rwa Nyakambu Nyakambu Kabohe Kitagata Metoma Rukunjiri uruguto rwa Kashonji uruguto rwa Kazu Chegegwa uruguto inguto nankeji Sinjiro Kochi now kongo mutwe kwata kushuma yasaje atorwa buheju turuka hwire akwa kari umwijuke akwa ateze no zinkugamba takuzimanya years kandi shonge betari yeje yonga imyaka 5 budget za ministry zone zikaza kora half by half zikaza cut by half inkumi birabiro nagumwe na nabiro nebiri na abiro neshatu nabiro nena nabiro netano no budget za gace zikakora kuzabire zakora emyaka 2 ninga ministry government ya leta bakwita rationalization abareya ngo igarako ministry ya energy yunora igarako ministry ya works now ubu bwiro bwa hagati harmonizinga kutereza abakozi ayemba kora road fund yunora UCDA ANADS kugarako mother ministries iyo transition itwire nk'imyaka nk'umwaka gumwe streka nubariana corona department yo kubatamu ngo abe natunga ziti kora ziti kubaheza kwatereza hatwaga umucu president yabira akoriyetingire agency ariko kugira ngo nayanga umwetororo iba kweta bureaucracy nozo minister akoreza wa PS akoze wa commissioner kugamba nda secretary uriya kugamba director iki uhereza wana zo kutunga mbiro nkabishatu bumaro kwezo no Burundi waza kubatira wakatabo just this drive it home there obutwabire twine agency nka Unura oruguto kuri kutunga kizibu mu rubuhejo ahamwanya otera kajenesu ari nkajena ahawe kizibu atera director station ibanda umukashesha bayashira ni intana se yagati ya Unura operation zayo yuna ministry hamwe n'ibitongore bindi kuturaruke umukahumuro ntusakubiza mutuganire aha zimwe aha policies na namateka actually agumuhingo izimwe ka parliament yoro kushitamamu turebe mujuce bwo muntu contribution ye mu kujekera abantu abecanga cyabo na mnonga abo gambere reshonga ezuro kubano batekateka ngo abantu baboheju bazine mu interest na no kwicinde cyo cyaciro genetive wese zina ryanjye Bob's God abaho kandi umujenyi wanje ni Honorable Francis Mujice reka tumureho tugaruka takabwa
abino mwanya gukora mu imbaga ezabura umuringo. TV West nehinda. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Program Nation Izoba hano ha TV West kano mwa Josine Bobs gadabaho tugezaho kutera touch kwetegereza ibikwatiri n'inshonga za buhweju no kureba yaba bembeza bariyo bamwe bashemeye garuka kwebwa opportunity okugumiza muri bembera ninga yaba abantu bashemeye kwindura bo kuba n'umuntu kwindura ho nabwo ncacu cikuru yahura na reba atasima no buherezo bwa kubatwire natunga ngashugo bembezi umutinda go bembezi obwa kubatwire natunga. Honorable Francis niwe natayisa omwabazi obwerizoba. Honorable Francis nkishenjero haruho enshonga zimwe amateka gamaga muhingwize gu government ebine interest ya man nangwa aza aba opposition ni agamu mukemera mukajanga shebekora konka bakabakiza mani gakarabaho amateka go abandi ba MP ba namnonga ba government bakagira ngo this is in the interest also of the people konka there's also a school of thought kugira ngo aba opposition no kumukuba n'umuhakanisa iteka n'umuhakanisa for the sake of it mutalenje down issues zenyini na no kwereka okuzukuza affecting abantu itekeri ryaraba rationalization nemwe itwa twagambireho na nagandi ngoko rugamanye enshonga jono jikamboje hono babara mununga hati nyokunguzo mu parliament ni nyetegereza ngo naba ni taking a interest nimba ni mango cyo kubanza na national interest bihanga ryanje ekintu ekikubasa kuretera ihanga ryanje ryagereza ubu ninchirwanira mpaka nshonga ya kabiri n'abantu banje bindi kujwecera nshonga ya kabiri nkuru akono banyuhurizeyo ngungambe for and on their behalf ningira karyaho so kunkurga hihanga niza abantu banje echa kashatu nekibina cyo butegeke umwanya gwa kashatu that's the pecking order. Yes ako mu parliament nkujwecera mu kibina ninjwecera y'abantu nindiko mu kibina konka ninjwecera abantu ntabwo echo national interest abantu ab'inkujwecera ekibina cyo butegeke ekizo cy'inshangiro mu parliament n'ekinkurumbiya roko abantu bamwe beyobwa bebembeze ekibina cyo butegeki umuroko yembeza abantu abari kujwecera ebi wanombuzaho twatushitama hari tubikirizangana ngo kwiyaho yunura ni kibi road fund twakutunga ebizuye ngo tuzaza kufara okwiyaho kitongore cyo mwani twaje ngo eki ni political suicide twagwisakagwe umuntu akujya ati nanye ninchireba atkonka muzeyi nichari kwenda bihurorebe nanye ninchireba konka kibina nce kishaziremo abantu binja bakoze revyo ubire kugashira abantu bababonani kugamba bishato abantu akabinire kiniga abo kitongore cyo mwani babine kiniga awe iteka rya kotumasho irtwara bizemu nebindi hati ekibine cyano yesiga kuyamba mu primary kasicha tungo ndijo fragbera wa NRM amherwa avyona members ba parliament bishatu omwe ari bishatu makumyana no naho
bakasinga abasigira mu parliament amina yarwo mu parliament ayizere bakasinga primaries tubaka 50 system y'ebibinda by'ubutegetsi wagira ngo agenda zabyo zije mu yagwa kashatu tubatayitera goro mu tegeko ya demokrasi no kureka yesi nyowentu yero mu nsomo ku mare myaka irengere 40 ni ndebe byo mu Uganda ndene bya handi mu Uganda ahituri takushana nense zindi to kufaga leta iteka mu parliament iteka ndarawo metendere hataho ojoti ekibina kikaraganiraho tekoroka babanza barganiraho nyowe ndi umukugu ni first class public policy and governance waza kureta iteka ninga policy nubanza no rekizubunikiye icyo kwenda kwa addressinga nikiye eriteka niryo ryonka ninga ndiyo rukuru eriko basa kumaraho ikizubu ebirungi byaryo nibiya ebizu byaryo nibiya tini teke rinde roho eriko basa kumaraho iki na wano ihe roho ubanzore kirya bereterirwaho remerwe ki ebyo no banzo bireba ore ekikubasa kurugamu ore titeka agamateka gona gindi kugamba minji umuntu umwe naheza amajya atatu cyo nakiho dera ayoherezo mu parliament mutugendera hanteka yi ekibina bacheto mukokasi sha mukagazi yangwe umwazi yo bahinguza deba reto mu parliament konga kurunoje no urabira matendera go kureta iteka gona koko nakagambira kikagire kuruga umunanka ministry minister kuza kuchireta kuza umuzakokasi zitu kuza kugaruka mu parliament abakugu bareberemu akachiko kazaho keta stakeholders abantu bona bija bargambaho bacheza kurgambaho rigaruka mu parliament garike rigambaho rigaruka mu kachiko rigaruka kuri ndoni kugambira amateka agabegije mu parliament gakamara imizo bamwe gahingura ni kugambira amateka nkeri y'umwani iriya bashuza umwana bazize ngo ritukurienda ikitabo abahinyungu kitabo ba imbiza kurwo umbyanga ebukingo umwana mu kitabo abakutwara umwana heri yayigana mu kitabo hato yibuza abakwata mwana ubona ko yanga itekeri imwe parliament muri hinguruzoha so hati nyar kuruga umbahinje umwana buhweju niyo kukize kwingo umwani inshaho zo kushoza umwana buri mwaka umurinkoro hati dero nanyinze hariya mpingu ziteka irya bahinje umwana witu batakwenda abanyoherezo mu parliament ngo akoresha ikibina n'icyendeco so nshemeze kibina nuko yebinga buhweju because abanyabuhweju bana bakaye bari mu parliament konga tuba kwasa kuzayo mbamutwero ndemo muntu omwe uraze kugambira karito mu parliament hati niyo mu parliament irakarya buhweju nerija ngo ikisongero cy'umwana kigumeho kati ngo ndiyo movement irakarya movement ngakibina nerija ngo ikitongore kirugeho nunda ntwarira karya ikibina cya movement ningira karya abanyabuhweju because at the end of the day ikibina cyanje nikishemerwa nanye n'abandi MP kandi abantu murabwa MP n'ababuhweju so ncyo kugira ngo ninyebembeza buhweju ikibina kikurataho na naba ningambira abantu mu ruhweju and I was going to come to that nani ngambira mu ruhweju nimbagambira tumutaronde ikibina kunga muyetegereza no kwasire bendera y'ikibina bacencure oyebuzwe ngo ubwo ukwasire bendera ubwo ikibina kiresire atwinira mu gashonka abanyabuhweju da president abaruhweju yakwasa abante bendera kwiyaheza kuziba kwasa ya kampereze bendera aba amweronzeremo kweza atumwere mu iroko muronda abakozi no you are in that statement muronda abakozi tatu muronde nanka abena bara baruhaho
konka takwenda kweko meeting kujya tumuronde nanga nanango baronde capacity baronda abakozi nango tukache baje ngo buyagamba abakozi namanyisa mwijije uri shati muchuka atabakuru nke bagamba. But the point I am making is okuronda abakozi tukuronde sati ejokoti yojwe izoba irangiye tiyo kumanyisa umutuma gwawe Nose kushanga umuntu ajwire yero konko umutuma nugiragura nimanya abantu bindi munonga abajwire sati za yero akwera kusinga karuru konke mutuma yawe nimanye ko nimba ningamba nabo umuntu ajya tumwe ninyo kankugambire nkabe ntari mu NRM nkana tinera mutinda singo witu konka mind yanje ideology yanje buzima teriyo konka abwo abantu bwite inteka teka ibakine wotara wa movement baza kwa karuru ushanga imyanya nkegera umu ushanga mu Bugando atajya ta tubutari wanu atari tukusingaho so nando bwa MP ncheshukuru so ahuko ndo bwa MP takwenda ngo ayizuro muri yecho ecyakubasa kumuremesa konko mutuma gwe tugwinde kakwate n'ikigari cyakora kiyijamo so okugendera mu basi no kugendera motoka ndijo nke yanje yinijamo mwena mukuza Kampala ekikuru tumotoka yiwijamo ekikuru washika Kampala kandi ko washika Kampala uyizire gukora yuki Honorable Francis aho isimbire umuri buveju notekateka ngo hakwa mu bandi ba candidates abaraba mu ba opposition chikayangusiya ahamurumo gwawe naba abanyabuveju kutunga obuhereza. You see ukurama abantu bingi opposition ni kirunzi kunka kurambinji bo bamugashoki because for me tindi umuntu akujya ngo tube bingi opposition umwe narem harimo abantu bo mugasho harimo n'abatine mugasho no opposition harimo mugasho n'abatine mugasho so ni nyendo opposition yane leta candidates leta abo abakumanya ngo binirense byo mugasho abire capacity directors bakaruba ro opposition na no wa NRM bagira nkunku ababombi ubino mugasho nanga echo nisa kujemesereza bebe bina byambironda abantu kurwana amashija na makazi no kutoba kimwe cy'kwasika kurango bareta umuntu ayino mugasho bakumanya ngo batareso yino mugasho abantu bashiterera satkonka tubashiterera amazina konka dir NRM nezakumerete cream na PFRT cream na DPRT cream dir abantu baronde urukukizayo ukubasanoa echo kutkubata chikozire no kushanga umuntu ajati utafa umuntu orebe basi tegama mu parliament akujata atunyo mumpereze muhereze president Museveni nanye mumpereze tugomeze muri kirejere oyebuza program ya Museveni yo ntujumanya neji na neji agituwerekere manifesto ya NRM tugirebere neji but how do you get the relevance ya manifesto ya party owanyu because arabe international arabe regional harone biro local constituency yawe hati naza nka manifesto ya PFF nijya to empowering abantu bitu resources zezikorwa wabo zibagasire buhejwe yine feza tureka ku feza buri mwaka kagenda ukashanga buhejwe hatari yo nguto kandi bine feza ngoko kwabnyirabaze ngo mutaka twire oiro yitu mukore nguto hatariyo oiro roads iziragwana zigambira abantu bawunyoro ngo hakabaho oiro kandi bagihamye nguto so itaho hejuru tujye shitu gorde yitu aba China barge China bijene baguruke byina bashume bahanga baze butare baze bisya bakire feza bagarike bagende etuyamba hangu no kwata gorde yemyaka 2 yonko myaka 5 eriko rwo mu buheje emyanya shetine that endowment ushanga ine ebintu kebe batine zabu batine feza hida hibatari ko kuza Kigezi noza kushanga uranium ko kuza Karamoja bine siminti bakweta Kampala cement nerga Karamoja ngo bagita Kampala cement Simba nerga Karamoja Tororo nerga Karamoja ko ngamba ya Sembo ringira Tororo hari
eje ibasimburengera Kampala yarga nankeji yarga Karamoja bajeta Kampala cement nerga kai umur Kampala kai hari so Karamoja inebi kubasa kuja mu yargayo tunya mu yona bigumeyo hagire % yagumayo Kigezi hagire shagumayo Kasese ini y'uburambuzi hati Kasese abajunga barijeyo nito abakuze sente turakore hagire icyayamba Kasese rero Kasese district nayo ekurakurane kurije ahabyeyine so waza kwetegereza umunsomu district zone regions no shanga nguhine ebyo mugasho ebikurugoko ebikubasa kubayamba nangoro kujya byene biyamba handi konkana nababyine kitari yecho no shanga harwensi ezine yo mwitaka ezine ebyo mugasho konka tine kizihirimo so harhabine national park hina bine byo mwitaka biona kukubwita hati ngabusoga jinja busoga amashanyarazi wari mu garga jinja konkuza busoga washanga umwiruma hati amashanyarazi kurga jinja kurga busoga rero bakazo umwiruma nemereka bariro ko hati cyayambaki at least batunga amashanyarazi abuje unagargo wabo ananose barimo bagatunga bonga konka twantu basa kureta amashanyarazi akija buhejwe gakargo mugomboro 10 ineze na gamba gakazo mugomboro 14 busoba ke ine districts 20 at least districts 20 zina amashanyarazi and it is possible so tinkumanyisa ngo ntugira ngo ebintu byona bigumoko konka korarga washika Kasese and it used to happen umbwire bwa kopa abajungu akakorego egari yumwe kabagitwara Kasese bayembekayo amarwaro n'amashomero ahabwa kopa na koborti hati umuntu nanangwa ije bihe byo nabitware abantu bagumiraho so hatukora kuna kwata manifesto y'ekibina cyanje nkagireta hansi nkarondekere kumanyisa mu ruhweju so iyo ko uri wa NRM ngo ryo ADP ajo ti ito tino manifesto y'ekibira yeso chine konkejo ne transcending ekashuma hansi owanyu wota chine ndio tumwe n'umutere Museveni nanye muntere akona hakore kibina na njya kugenda mu paparye nga kandi sabatine manifesto abatine programu abatine cyo kwenda korera abantu batabatera mbedinga mbere abantu babuhejuka mpendere naka President Museveni agira buheju yasigaye yagira ngo bamwongere imyaka 5 amaririze byataka herze President Museveni yamara imyaka 20 konkataka biherze byona na nda bamwongere imyaka 5 amaririze nangwa nabasana ko barije imyaka 5 takozireke atabihereze kikomanyisa ngo tukubasa kubiheza byona umurundo gumwe tabikwe so nanye mbuza babuheju nta hatukuwa 20 yataka bihereze nyo wikumine imheza umwanya ugowe n'umuce nidize azatse kwingana n'izihanga manyari wo muntu myaka 20 na kujya ngo 20 it is not possible manyari so say president TMP ine hata nanyi wakwate ya president ukajimba kajitwara buhejo nimbikora ndarakora na heri ya buhejo so but yabataka hereze ibintu 20 until you need blaming no I am also justifying that it is not possible to finish everything umbwire buce so nanyo wikumi oriyana jongo abacuru habanza heze nyentinga hananye ngweno guyana jongo abacuru nanye mbencuru akonya ngamba jongo kotera abantu batera bona to kujya ngo no justify ngo kutaka hereza abacuru rero wikumi ngwargeho ngweno guyana gumaho nanyitinkurga tuna twaheze programs abo kuba no shanka tugesho ngamba yananga ya Corans already twatunyire contract China release 18 bureau akuza kutana kakore ngutu ya Corans esente zabeze ubuzire billion 20 zo kitu zari bukire hatu twashikaho ngutu tuteganya n'ufitana nko akabiro mu kwa kashatu twashikaho utiyo mwisho buryo tonje nabanza kwatemu kasha kwatemu hati is program is ya buhejo baji position injire uryo mwe yajimanyire yamanye mutoko basabye bo wakora buhejo tagitiro nyowe imyaka ye inamara
terms ibiri mbere commissioner of parliament naba member wa parliament wa Uganda ariko jwe kiro mu interparliamentary union. Now omunsi zindi member wa parliament yaba ine international responsibility ni bamurekamu ahubwo kuba bana baronda imbezi ba that international body ni bana bagendera experience. Challenge ya Uganda kutunga kashanga kira kutunga international body leadership. Izo bodies leadership itonchinra every after 5 years. Atwinaba maziri makire Kashibaga baba tarum. But you see wako naba maziri makire Uganda 87% ya MPs batamihira kutoragache. Maybe tunchore kama nga democracy as a country abantu no expressing their will. And yes, and I'm not saying what achikora. I'm not saying, but when you have an opportunity to say hatogu nwe speaker wa Pan-African Parliament na rugumu Uganda, you need to save that such a position. Bajang hatogu no president wa IPU na rugumu Uganda, those positions hati ninye president wa MPs wa Katuchum Africa. I have 5 years to serve. Munkati kunkurgamu next year George Mansa mwana wakurondo ndiro somewhere else. And so tuja nkamutunga jonkani wa Uganda kwanka Rwanda na campaigning ya ruga Uganda. So the point I'm making is and nichane kinanyenda kwendera nacho buheje ni consensus zishaka umukureba kwanje buheje ka mute west nakorge MP musi west woman MP ndana ko barumsi. Are you indirectly telling people because you see woman MP abesimbira hubona umukuru tayisimbira hano uroba kwechenga tayisimbira. So ubana kantona ubani Anet because nababiri bona nabako barabasi okumu west hariyo hariyo Karisa John Bosco hamwe na bebaga abinkura abari yaho. So umumuri yaba nakubarumzi abana basi point abashara. So umuruheje kamunti ubutine ndebishatu twine kurondo mukuru otwireho kugira ngo abakoreje barabasiya aboreke parliament ukore kutwaza akanya ko bajyangu embebe nkuru nitware into ahamwezi no mu company nkeje to kwasa kwata abakozi ubuno kabamara mu karita basi hariyo kweta continuity mbasa kwihamba shatu munkabareke mbabiri. So ito buheju nuko twenda tugira ngo kwarije basi babiri asigare yomwe ejaje ta speaker na shtamaha parameze ko twazeti nyenda kwenderana ota nti abantu abakutera karro mu Uganda yona batero kubasa batere capacity cyakabiri berinde violence ya karuru ebibimbe ninda byatanaka ngo witu hariyo nanga fara war kugambira abantu side za Karungoku kutagure bishane rwa Nkondo kutagure bishane Kitega okutagure bishane buzuma n'ubukopi abo kuba none Rwanda n'ikishane emeri impura mu izoku ngo abantu batementoki batemente buzuma cyo no tema kugamba. So abantu bakorese mito yabo baconcentrating abakozire ninga barabasya ebakwenda gukora rero tutunga bebembezi abino muramwa abine capacity abino mugasho abakuza kurga kujwekera abantu babo kubebembera rero ensi yabo ikakumenya n'istinzi. Honorable Francis Mujiche era bano batwara kunje munonga na niwe ugumero noreba programage hano ya YouTube na barebaho atwase Urban yebare yabazibwe ni kureba Edgar n'abandi binji munonga aba abantu bat following ko rwo batandika no kusega majingo ubutumwa bwanje no kugira ngo tugira karuru ko businje kandi umanye ngo izobezi yo mu karuru ko kanyinca kandi batakaru uri kuharangatana nawe inchakano jaho no gichi wangu reka to abaganga nchakesha ishatu
njya kwa ni Radio West sister nanka yaha shaishat kashayina zo mwabazyo njya kwa ni Radio West bintagamba mbigambe biri kandi rwakana inza kwa ni umurare kamukaki umukisizi tunacangane already na chandikise. Honorable Francis Mugisha mwabere munonga murare kujya mukama twindire. Bye bye.